Refresh with Nohprah Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat ginya phai mentas ki Khubor na ke Jylla. Ulat ke Jylla Meghalaya si HV Shankar ulong balakloi ban ajing kershan ya ki brio ki beranjing duna ki department tadi ki wat jingarap na Raj Bhavan dan ni sarkar India. Ulat pen pau ya kene habakaran kumukong san ha jing rakhe yak International Day of Persons with Disabilities pen long dekat social welfare ka sarkar Meghalaya hakalai trik Nohprah arajar phosau. Ulakin tu ke officer bayu menteri bakmi ya ketna social welfare ban lom ya ke kerteng jugi kena ki badan kam khanang ba undup la banwa jingarap nak benta jongki. Ubah hidrin ling dot tongkar belalong teng MDC jong mau kerwat constituency ulaklat no nagani kesla Pyrthei hakalai trik Nohprah arajar phosau. Kajing liat nyam khadu ekamet badangsa kan long hayeng sa kabah madan deting shillong beron pendam haulum jingtep jaga balang Catholic madan deting hakasan trik Nohprah arajar phosau. Kan long kajing sa kan mau bat kajing kemen ha kabak shlam ajing sumar Dr. H. Gordon Robert Hospital kebadan hajayau shillong kabala kinjo sekajingnya lenti ban ajing syakri kabala palat cispas 6 Pentaga kenti kan penyar kajing ajing syakri yaki nongpang daga basna sia ko ka building mathemai. UMLA jong TMC nanong thamai constituency ba Charles Pingro ulong wa umla ban kintho AA yaki jing let penyaso jong noyalam ba kinong bu jong shekaseng congress hakini ki kindias ngi. Hagajing karan ba kilat Pyrthei Khubor hakalai trik Nohprah arajar phosau ba Charles Pingro ulong ru ba kajahat jong kaseng congress kan om ngam satya hendaya menta kadon kam yu captain ubetbet banya. UMLA jong TMC nanong thamai constituency ba Charles Pingro ulong bagi pat ba kide ki VIP bagi nong mi khman kide tangi syakri jong ki pat ba. Ubat Charles Pingro ulapen pau yakane hadir makalami kajing keno kajing syakaran lai phojat jogi menteri ke sarkar Jylla hakipat ba rong shoshnong ke Jylla hadir melakeno bu usam lai hudasan rumboi la do e la kajong kajing tang na kada kajing pen hairstyle sebab palat jongi kali ke besendan yaki kali jongi VIP ke be bene Asian benta hagasni sedang jongi cherry blossom festival hambadan kurkalang phoi rembong riphoi district hakat santri unai wing arajar phosau. All Jaintia Pastoral Workers and Labour Union hak artrek Nohprah kelapen long ke Jingalang Central Executive Committee hayung wali tepap pale banyak tayathir halo ke bainong sngi ke bagi nong tre berit ke sarkar kini ban yo kat kum kaan jeng nong belas ngi. Nolor ke bainong sngi ke nong tre pastoral le kren ya tairu ya ki arli keman kata ke variable DNS allowance ke bagi sarkar la ban pinkiu nadu ke shiterik urusau arajar phosau bagi floor basic rate ke badai ban kintiu shisin sansnem nadu ke shiterik urusau arajar pholai ke kum kaan minimum wage act kakandai spa sanpopra. Katu kat ningut ki kena samla ki bela imkerni haga jing di drop barik bela syak sumar haga Alive Again Foundation Rehabilitation Center kebadan haga Jylla Assam haga artrik Nohprah arajar phosau kelawan syakmat rengkat balagi jong ki bahinga sem ban pensyai bagani ka jaka ajing sumar kedai ka biang palat bat kejing aidau jigi katu kat ni ki kena samla ki bela syak sumar haga ni ka center kelong namar bakimpat kwa ban kelah syaka jing batamai. Ki samla puli postgraduate jang Medical College North East Institute of Ayurveda and Homeopathy hak artrik Nohprah arajar phosau kelapen kutno kejinga ki syak thangan keba kelas dang nadu ka pundo trik unai wing arajar phosau kum kejing persha halo kejing bamsir ya ka stipend lash pho banai kinthi bat kejing bam penyasno ya kejing puli postgraduate ba ka skol ba nehu ban yo ya ka degree on ladap kejing puli bat ki wedi ki dau. Sembut menteri rangba ke Jylla ubas nyau bhalang dhar ubolong ru MLA dengan nartiang constituency hakalai potrik unai wing arajar phosau labu mau nongrim naga bentaban sedang pentre yagi surok belamang pisa cispak klor hapok ke nartiang constituency bakum juru yagi kampen roy hapok ke shnong wayajer limba katana tourism kebelah kinjo aklor tingka. Haga ni kejuk kesni ubak senyau bhalang la pelait pait ba ika kari ambulance nak bentaban pendan kam deka multi sports complex management development society YJR. Mentab ini pai syaki Khubor na kari.
Wei ule no ujunet Ramzan bahan badan keti ha kajing hias ma ha gagan ger ha ka bah nyongut kira pai ba kilayam ha ka arpau trik urusau la shat penyap ha kajing kenra jing bor pahara ha ka than da chigam jang Srinagar lai thoi u ku he shipai jang LET ba ula dan ru kajing ade ba kajing thombor ki ba bonjan lai akurup ya kusuloi M4 ke belashna da ke US ki kam persya ya ki le no ha jamun Kashmir ganang jur hading jing sha penyam jingru pat ba bagi sipai dangshan ka Andhra Pradesh kalam khamat dak badan khatsau point prapunyo lakpati didis bot sa ka Bihar bat West Bengal kum shibinta jang jingthmu jang de NRLM ban pin Khubor di Pyrthei limba ki self help group Habrok wei kari la thau iwei point khatsan klur ngut dikin thei nong sengkam sengjam ha ka baki SHG ki pin I ya ka jingkiu ha ka yok ka kon ka jingkin show pisa bat ben pinduna ka jing shania hakiram la kemi ki nyongut ki nong yaki bat lai ngut ki pulet ki la sha sospan hadien baladan ki jing pin khen ya ka bor pahara ha Bangladesh Assistant High Commission ha Gartala ha ka por baki yaki persya ijing sha thombor ki Hindu ha Bangladesh ka sarkar Tripura klapin long ya kajing toket klapin jur ya kajing pahara EHC bat klapin rem jur ya kate kajing ja ka sarkar pedeng klapin light san puaja sanspa anyu puai klor tingka shaki apulai li Jylla hapo kajing aram bakar pang jongka klem jing silsut na kabenta ka scheme bei tingka ban kershan ki project hakoi kakya ka pule puthi kajing te kajing pen kala ka Uttar Pradesh klayo ya ka pisa ka behetam bat ketika scheme ketemu ban kintir ke roy kapar bat kijing temu kum gejal jiven mission kijing pendo iki kali bat kijing penkela ya kisar kitra hotel bat restoran ha Tripura ringkat bat kuai ke hospital shiman klapin sange no kijing shakri na ke benta kitra ri Bangladesh kum kijing persya kijing jale donbor yaki Hindu ha Bangladesh Kinong Khayi ha ka district Sri Bhumi jang ka Assam ru klapin sange no ikajing ya Khayi bat ka Bangladesh numar kijing ja thombor ki bakum kini ka menteri rang ba jong ka Delhi ka Atishi klana miki bos mohala ki badangwan kum ki jing penkela ki mentoi na ka benta ka jing penyeso ha ki jaka bakapnya kini ki bos electric ki betmu ban penwi shen ki khamren ki la banya arspa kilometer da ka charge tang shikenta baron sepenmi sa araja shispa support li ki bos house nam araja pausan ketemu ban penyeso ya kuwei pakuwei ka colony jong ka Delhi da ki kali ki bakhamdu nador ki badan AC Kaying bisa jong ka Rajasthan klarai pinrem ya prangut ki beriu da ka beset patok shijing im na ka benta ka jingkul mar Hamalpura haus nam arajar hatong ka bla penyap ya hendrungut ki beriu kinthop ya arngut ki kinaren kiwe pat ki sarngut la plat no namar ka jing bamdan ki saki menta benya phai shiki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei President Blajid Donald Trump ulama ham ya ka Hamas bahkan plat no yiginong syara bor ha Gaza Hashua gajing shimti jong u ya ka president ha ka arpotri u kalaling kot ajar pausan dan ikin ma ikijing e ki bashir kai kari gajing kran jong u kalong hadin gajing e jingin syara bor ke badang ya shakman nadu gajing sya thombor ha benai resau ajar polai ha ka bakumba shispa ngut kinong syara bor kidang don ha Gaza Utra molekular banle ting e lada ompelat yaki beri ke syara bor. Ke Sheikh Hasina ke menti rang bakduk berem jang ke Bangladesh ke lakeno ba chief advisor bershipor Muhammad Yunus udah unang penyak yaki kam penyak pathar bat ban thombor yaki jai ben red pat kinthop yaki Hindu Kristan bat Buddhist. Kelapin rem yaki jinglet dan bor kula temu yaki temple ki Yemeni bagi jai ben red pat bat kelakot ban pelat no yaki no yalam Hindu kula syasen. Kahasina kalakin thoru yaki no yalam samla puli ki penmi yaki jing kolmar bak kalakin no yaka sarkar ba shipor na ka benta ka jing sha penjitam ben hakan yam bak jing bamdan jing senshar kindangut ki beri kilayap bat ki pat kila sha rabor haka jing hiat thma jong gile no ADF haka thai not ki vu jong ka Congo ke badan haka thai mi ni jong ka Congo kini jing thombor klapin long ru yaki yeng kesem ban sha thang haka ba lakmi lenti bak jing yap kanang ki Minti rang bakdu ke Israel Netanyahu ulakeno ba ke Hezbollah klapen Kenya ke jing sange yasian da ke besiat arli ki bom hajan kapon wala kam shim ladan kenu ke jing mensau Henry Netanyahu la berngam ban jubab da ke beting da ke baong ba ke te ke jing pen Ken ke bajor baha ka Hezbollah klakam ya ke jing kit khle da ke bakdo ya ke jing pen Ken jang ke Israel ya ke jing sange yasian
Ke Israel kelakam ya gejing Khubor padang shen kebelah temu ya kile no Hezbollah. Ke Hamas kelapen bena balai pulai ngut kinang syak rabor jong ke Israel kila syak penyap ha Gaza dan kedau jong ki kam shipai jong ke Israel ha ke bagi danpat ke bedang ja. Kila maham ba gejing beteng jong gejing Khubor jong ke Israel kelap wanra ya gejing yap jong kinang syak rabor ke bakambon. Ki shipai Israel kila pentik naru bala antat buwe shipai Israel Amerika u Kapten Umir Mazim Nohprah ulayam. Kejing yap breu ha Gaza kelapoi palat sapu sawajar ngot nama kejing Khubor jong ke Israel ke bedang yai beteng. Ke US kelapen bena bekan ai sah Nohprah $1 million ha kejing Arab shipai syaka Ukraine ke bekin thop ikitiar ya dasun kitiar siat roket bagi sulai he bagi tiar ya persya ya kitang ban kersya ni thama ke bedang ya syakmat bat kerasya. Kini kolong hadien kejing kular mensyua jong Presiden Biden ban pha ya kitiar ke bedang kam kerke. Ukli ke UN u Antonio Guterres ulakot ban pensenge no mardo de kejing ele persya Syria nama kejing jor jong kejing akan an. Ulakin tu ya berok Kylleng ban but renti ya ki an jong ke Pyrthei ban yada ki rupat ba bat ban wan pha biang syakalenti yasuk ke pen kre de ke UN ban pen kut no kejing ele ke belane khat saus na. Presiden Gini Umamadi Dombuyo lapen pau kejing snolem hadin basan pun rungut ki beriu kelayam ha kejing kenaan happening ginong kersya nyelek kai football kebia kun persya hana zerekor. Kejing syak Khubor kelami ha kepor ba nyelek kai hadin kejing shoot penalti kebelayalam ya kejing kenaan kebejur bat yap beriu. Kegahana kala penlong ya kejing tap vote ke bekerpang syua ke election ba jongka ke banlong hakanyo sedek Nohprah ke bela ailat ikitu ke betray hakapor election kom kibor pahara bagi nong Khubor ban tap vote. Kiran hadu silak lai pueja saus ba nyu prangut ki break bleshim benta hakate kejing tap vote kerpang ke bela yat bet yat renti. Kejing tap vote na ke benta ikat tu kani kithan na pen kendria seka santre ke Nohprah. Chinmoy Krishna Das ubadai ulingdo nyam Hindu ha Bangladesh ubala syak keno nong pen kiwen ulama de kejing ha ka bagi nong ya sat an ya kentat ban mi khmat ya u ha ka jing bishar jamin jong u ka bala pen kendria syak artrek ukalalingkon kabau advocate Ramen Roy ubaya da ya udas ula syak Khubor ha ki Islamis ba ulamin saujur kedi kejing ja ka pen pau kejing ma ka bandang jur na ka benta kitu biada ya ka hok jeng kiret pat ha Bangladesh ha ka bagi jing syak Khubor ki Hindu klanang jur ke sarkar India ka pen pau kejing snokya lo kejing shngan jeng kiret pat ha Bangladesh dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat kuble.